Nadaskeljo zavodi i keresturski tapetare, odnosno privatni podnimatelje, už poslali rižni fajti meblju do zahroženih područoh. Dodnje radno išče jeden kamion polni s kavčami, rušov do Krupnju, alje stejno hodi to pomoc da kedišnjih žiteljoh Kerestura, odnosno Rusnacov, ktori teraz žiju u Nord Battlefordu. Oni nam poslali, tam nazberali 1640 evra, a to keď pretvorili sme i do našich dinarov, to 187.780 dinari. Mi še posle toho rozpitovali, co da robíme so s týma dinarami, či da še uplaći do vlady v Srbiji. Oni nam varili, že bi ne voljeli da mi da co kupime. Već kad smo še zasovitovali, co bi tu mogli, počim vodi už jest, aj da povem jezenja i peljuhi, za zeci to už maju, ali ne maju na čim spati. Znači, na jednim kavču po troje špja. Tak za to ti penježi kupeni kavči po najvýhodnejších cenoh, jaký mohlo dostať z Uvalalje, a našlo še i sponzorov za prevoz. Co še dotika prevozu, pomognula nam tapetarija Evro, oni davaju prevoz i vozača, a gorivo dava javne komunalno podprijemstvo Ruskom. Nješka pred poladnjom to ti kavči už stigli do Krupnju, gdje budu pridati tim, ktorým oni najpotrebnejší, jak išče jedna forma pomoci stejna hodi naših ľudzoch zo Šveta.